Lejn tmiem l-2011 il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kien ħabbar miri ċari ħafna dwar kemm kellhom ikunu d-dejn u d-deficit din is-sena. Skont il-miri tal-Ministru Fenech matul din is-sena kollha, id-deficit kellu jonqos b'50 miljun euro u d-dejn kellu jiżdied b'100 miljun euro biss. Miċ-ċifri li l-Gvern ippubblika fl-aħħar sigħat dwar id-deficit u d-dejn għall-ewwel 11-il xahar tas-sena jirriżulta iżda li sa Novembru il-Gvern kien qiegħed ilbot ħafna minn dawn il-miri. Fil-fatt, id-deficit li sa tmiem din is-sena kellu jonqos b'50 miljun euro, bil-kuntrarju sa Novembru żdied b'65 miljun euro fuq is-sena ilu. Biex f'Novembru d-deficit kien ta' ftit aktar minn 340 miljun euro. Min-naħa l-oħra, id-dejn illi suppost sa tmiem is-sena kellu jiżdied biss b'100 miljun euro, sa Novembru żdied b'200 miljun euro fuq sena ilu. Biex f'Novembru d-dejn kien ilaħħaq l-4 biljuni u 700 miljun euro. Jispikka wkoll iħlas f'maxijiet fuq dan id-dejn bejn Jannar u Novembru intefqu ftit aktar minn 200 miljun euro f'interessi fuq dawn l-maxijiet. Dan jikkuntrasta mal-ispiża tal-Gvern fuq sma oħra. Fil-fatt l-ispiża f'maxijiet fuq id-dejn kienet darba u nofs ikbar mill-ispiża fuq l-edukazzjoni u 4 darbit ikbar mill-ispiża fl-oqsma soċjali.